为应节2026年农历新年，善命弥勒佛院举办新春庙会活动，现场展出各类春节特色饰品以及多种中华传统艺术表演。本次活动为期3天，自2026年1月31日持续至2月2日。2026年春节市集在善民弥勒佛院举行，作为迎接农历新年的系列庆祝活动之一，现场摆满了各类新春特色饰品，如灯笼、红包、生肖挂饰，以及红色和金色为主调的节庆装饰，吸引了众多民众前来选购。活动委员会主席雷根古苏玛表示，为期3天的春节市集从2026年1月31日持续至2月2日，向公众开放，成为不同文化背景民众相聚交流、共庆新春的重要平台。除了市集摊位，现场还呈现多项中华传统艺术表演，包括传统舞蹈、文化展示以及富有中国特色的文艺演出，展现中华文化的丰富魅力。Itu ada stand permen Imlek sama kaos-kaosan. Hari ini ada kaos, kemudian ada bambu hoki, kemudian ada juga dari Honda dan BYD dan beberapa yang lain dari Hanok dan lain-lain juga. Kok mungkin tuh sedikit untuk rangkaian kegiatannya sendiri ada menampilkan apa saja nih Kok? Biasanya kalau untuk acara malamnya itu kita ada barongsai, kemudian kita ada solo lagu, kemudian ada pertunjukan. Ini juga ada puceng, kemudian juga kadang menampilkan Tyson Dewa Rezeki. Jadi semuanya, pokoknya。居港马邦布密主席尤汉希望这次春节市集能为社会带来积极影响，让民众在品尝美食的同时也能购买到各类春节特色商品。Kita semoga acara ini bisa terus dilaksanakan setiap tahun dan bisa membawa dampak positif bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya umat-umat kalangan yang ada di Kota Palembang. Dengan harapan semoga masyarakat bisa menikmati aneka macam masakan kuliner yang lezat yang berbahan nabati。其中一名到访者 Safina 表示，他对春节市集的举办感到十分兴奋，因为不仅可以与朋友相聚，还能欣赏中华传统艺术表演，并选购丰富多样的春节饰品。Rame, jadi bisa banyak lihat-lihat acara, bisa ketemu teman-teman lama juga. Mungkin yang kita beli tadi apa nih? Kenapa? Yang kita beli ini apa nih tadi? Makanan, aksesoris, Imlek, baju. Mungkin terakhirnya harapannya gimana nih untuk Bazar Imlek ini seperti apa? Harapannya bisa semakin ramai pengunjung, terus stand-standnya juga semakin banyak variannya. Ilham Wahyudi, PAL TV.